Ni wakeli wa matuku miongo ele na ele mwezi wa thandatu mwaka ni wa ngili ili na miongo ele na imwe kalivu ndini wa kilungu cha amuka valatu kuambia na Mauvoo kiokoni cha umundi nyenita werasa sikethuku wa nzomo na indi tunena ni kuisela ili itatu kenda imwe itano ndini wa mitandao jituni Motongoi TV isini Facebook Twitter @Motongoi TV ke @erasta sikethuku na indi ndini wa YouTube ni Motongoi TV official. Tuambie Mauvoo. Kamisena wa kaunti ya Makueni Mohamed Maalim kwe iyo novigena kutongwe sia chathi cha kuambiwa kwa kampeni ya kusomelia ndua yulu wa wimwisio wa corona. Uyo kakavinda ka kaunti ya Makueni ithitwe yandikithia sieko nini sia wa corona undu ula uwetekana tawithitwe uyumana na enendi kukwatiania na serikali na kuatia mia ila yikitwe ya kukitana na corona. Kalebu Chalo ni wethiwe anenania na Maalim na yiva nilivoti yake. Ndi ya Makueni ni yawetekana ta kaunti imwe na ila ithitwa imu Stalin wambe kukitana na wawi mwisio wa corona. Uwa ikithio ni county commissioner wa Makueni Mohamed Maalim nthini weseso ya kuvingwa kampeni sia kuthuthia mwene nthi yulu wa wawi eseso ila ende ya maofisini ma county commissioner vaa wote matunda ambaye tunasema we are able to minimize mambo ya COVID-19 pandemic katika kaunti hii ya Makueni. Ngwatanio ya serikali ya yulu na ya mutiuko kana county government ovamwe na enendi mama Makueni kwitha me ewi ni maundu la county commissioner Maalim waweta tamoma etete kuolekanga kwa talo wa andu ala meno wa corona. Leo nilianzisha rasmi mambo ambayo tunaita COVID-19 community sensitization campaign ambaye nime flag off ama nimeanzisha rasmi gari ya watu wa information Kenya News Agency ikiwa watatembea katika kaunti hii kuhimiza wananchi mambo ya coronavirus ama COVID-19. Kaunti ya Makueni, nataka niseme kwanza shukrani kwa Mwenyezi Mungu, na baada ya kushukuru Mwenyezi Mungu, ushirikiano wetu kama serikali kuu na serikali ya kaunti imeweza kuhakikisha ya kuwa tumepiga vita dhidi ya COVID-19 katika hii county. Leo mfano kwa furaha kuu, we have only 3 active COVID-19 pandemic cases. Only 3 in this county. Hatupigi kifua kujigamba, lakini bali tunasema shukrani kwa Mwenyezi Mungu na pia shukrani kwa frontline officers. Mimi nikiwa mwenyekiti wa usalama katika hii county, County Security Intelligence Committee, wale wako katika county ndogo, assistant county, deputy county commissioners, assistant county commissioners, chiefs and assistant chiefs, na ndugu zetu katika sekta ya afya. Zile kazi tumeweza kushirikiana ndio imetuwezesha kuhakikisha we minimize cases of COVID-19 katika county yetu. Utalo wa ma corona alama ikithitwa Makueni kuma matuki 13 ma mwezi wa katatu kufikia vawe wo ni awau ngilio mwe ya na yemwene 15 na vala kati wa utalo wo awau ngilio mwe 93 ni alama kwati 20 wau wo kuma va Makueni ndini wa kitatu kita local transmission. Kwiyo Makueni ni andikithisia awau atatu mawau mwisho wa corona na wengi Maalim ni wa ikithia siku mbingi tasiumete vakuve na lelo munene wa Mombasa. Tarakimu, lazima niseme ile kazi nzuri imefanyika. Kufikia wakati huu Makueni tangu tarehe 13 mwezi wa 3 hadi wa jana tumekuwa na watu 1115 ambaye wamekuwa positive kwa mambo ya COVID-19 na 1093 positive cases are local transmissions imeenea katika kaunti yetu. Positivity rate ni kama 6.7, around 6.7%. Recoveries watu karibu 900 kufikia sasa, na tunashukuru Mwenyezi Mungu. Na zile areas ambaye sana sana tunashuhudia mara kwa mara hizo cases ni along the highway. Mnajua, nataka wakazi wa Makueni na Wakenya kwa jumla wajue Makueni this county covers 234 kilometers of the Mombasa-Nairobi International Highway. Kavindani ka musumbi Uhuru Kenyatta ukwikwatio kutambuka isione sio kambani Maalim no ekithia kana mitatatala ya kwisoviana no wau wa corona ni kwenda na kwiki wavinya tanzie mwe ya kwikithia utalo undu na ongeleka. Wacha tuongoje rasmi kuelezewa ni lini Mheshimiwa Rais atakuja.
amekutana na viongozi wa Makueni na wengine, na mimi sifati yale mambo nimeambiwa katika social media. Sifati mambo yale ya social media. Nitaelezwa rasmi. Commissioner Mheshimiwa Rais atakuja tarehe fulani, na visit ya Mheshimiwa Rais haitakuwa siri. Ni kitu ambaye tutaeleza wananchi. Tutashirikiana na viongozi kuhakikisha kuwa watu wamempokea kwa furaha na changwe. Lakini wakati wa COVID-19 pia tutaweka utaratibu. Tutahakikisha kuna utaratibu. Kwa hivyo kama waandishi wa habari na washikadau, nitasema tu, we don't speculate visit a head of state. Tutawaeleza ukifika wakati wake, na tutaeleza wananchi Mheshimiwa Rais kulingana na hiyo mpango wake ataweza kufika wapi na wapi. Kuma maofisini ma county commissioner va wote county ya Makueni, nde ripoti ya Mutongo TV, neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Tuitiana na Mauvoo asuni kana minister wa mawili uloko ya kauntini ya Kitui ulani Patrick Koki ni uvikiana kwa sekana muvea osuno kwithiwa uyekethia kana atandithia makwinza mavia malato na uthui ungi ulawi muthangane kauntini isu ya Kitui ni makuka kutwaisya winzi na ula ukutethia enendi aingi kauntini isu. Otundu Lina Musangi ukuelesya ni kana Koki ni wakulia ndongo isya kiuteti sikithia Mauvoo kavinda katu elekele ujivanini mwenene wa mwaka osu twendete. Minister muveani wa mawithi ululuko utalii na mavia malato kauntini ya Kitui Koki Musauni waleise kamemeka mivango ila muvea wake uvangite kuendesya yulu wa mavia malato. Koki ni waise kana serikali yenda andu matetheke kwa mituki kwisila mavia ni malato ila wekezaji ala maende kumanza makuka kwenza mavia nitwendesye mivango ya kumba umbania manifestas na kumanya ni chau kila chiende ni kwithila ni tukwenda o kwa mituki wise kwithila ni mambisia kwikia factories sia ngaliko sia mwingi north wise ithila vena factory ino siitwa Kilinga sia kuthia mavia ma limestone ano mathia asimiti kwa kuya Kitui South kwi mavia meta wa iron ho alama silver sia siuma kuya Kawala kwi mavia ano malato meta wa gemstones ni kwithila tuyenda andu maitu ithile ni mambio tethekanga kwa mituki na nundu wa kwithila corona ni naitie muno na sectors mbingi cia serikali ona private sectors ni manavingie mawia na youth yo yitu emeta paka kula kila vandu nicho kitumi governor wina muvango usu wa kwenda consolidate factories ino cia mavia uthi wa mavia malato nikembwethile ciana citu ona akina mama ni makwata kindu chocha kwitethesya. Ingine waise kana andu mandwa ni makwitho wa mustalin wambe kutetheka kumanwa na wenzi vena policy ikwitwa local content ile na vitukizwe ni National Assembly na policy isu inene ayulwa kila pandu factory yekiwa ya kuthia mavia malato enda kana mwenenzi wa pau ethia ni vandu ta mwingi north wise kwithile nenzi ma mwingi north ala matonya kwithia na loli sio ni manengewe kipaumbele anake maitu ala mevu ni manengewe mawia moteleva ona mawia ma watchman nikembwese kwithila nitwaendea kumangro na kumatonyithia kwithia na kindu muvuko especially ivinda ino ya COVID-19. Minister uo ingine ukulise ndongo ile sukita kuite kivila usakuwa nini munene wangilile na meongo ile na ile sikatumia muika nai kwete nduthi nitukwenda kunenea Mauvoo wa Mauvoo na kutangasia Mauvoo andu maitu na especially ndongoi ila siokite kwitia kivila ivinda ya 2022 wese kwithia sina misuse anake maitu alama tema wia ni nundu wa amwe manavingiwe mawia nundu wa manavutiwe mawia maolo mawia ni nundu wa COVID-19 ni kwithila manengewe kindu kititi nimetonya kulua nduthi kula kwindongo ila ingi na ningwenda kumiokanio tomwe katika ministers ma county government ya Kitui county ile tongo ni excellence governor Ngilu nikembwa ndongo isitu wese kwithila sia kuna siasa sina Mauvoo sia 2022 na mwenezi wa Kitui akatambwa ula mutongo inu Kokino mathuthi cia kamba makwatane okanye ndongo ile sikuka ikwase kana cia tumoni mutongo wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka
ingine waise kana ndongo isise kwithio na weananu withe kila ngaliko ni wakilishitwe kila ngaliko ise kwithila kila nyomba no kalila na ngukulia ndongo isitu ise kwithila ni twasisia nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mwingi othilone wa Sua kauntini ya Kitui Nelina Musangi. Kungi ni kana aimi mama konge kuma kisioni cha Kilungu Kibwezi ya udhuloni wa Sua kwa kauntini ya Makueni ni masa kana ni makwende ya na wimi wa makonge mayelesi hata umatetheti vanene unoyovo ni kana aimi ni mayelesi kana dhowa wa mumea uta utheete muno vala oingi makule serikali imake kampuni wa makonge. Kennedy Molinge na ilivoti kwa ivinda ya sayu aimisioni cha Kibwezi lai kauntini ya Makueni nimethitwo mayeka wimi wa maleu tanzia imwe kukwata chawe na kukilia ukwati wo kumana na kuta kilungu kina cha masiao mamaleu ufathukanu na kawaida aimi ayu ni maikite ni mae na kuambisia kwika ni maya mumea wa ikonge ni mana ile kuoneka yikinite muno kisioni ki kumana na kini ndaiye yatu sia kwa kilelo ncha kuthiku kumana na amwe maimi na alama ikite ni mamaleu na kwikonyana ni maya makonge kwiwetu misio sia kosa itambia ye chalo chakwa kindo ye imwe kwa imwe mbaka ngaliko sia Kilungu ila ye wodini ya Thange kauntini ya Makueni valango manie na amwe maimi na kavindani kuma mbele si itumisia kwa mbisa ni mai ya ikonge kitumikilo cha tumie na mbia kwa nemeno ya konge wazi vangaliko yethio vakanere na munda wa dua na miaka mingi ndima ndio na dua yoka iketha na kwa mbemba ila ni bandite ivaluka ile yako sia kindu nakuma na kitumikuni nicho cha tumie nenda kwema ikonge na nondo ndaende yeta manana na dua wethia ni matu ya tukai makonge no matuwe yunetha nende gwa muno kunya na liga wemine wa ikonge na kubika yune yo ne ma ikonge kila kizia zukumia kwa mbicho bandu wa makonge ni kwithwa kuku yua na ona twa banda tikitha yu nona makonge mu member akubanda nundu ni tutesa tukawaleu tukawevia school fees na mahitaji mamisi maingi tutumia makonge nene ndio mana kana uimi wa ikonge wivaita na one wo songe ulongwa atie kuma kula kwi aimi ikonge yendete mbua nini nakuma na mbua zu nini ikonge taima neno nde baito ayo nondo ndiambia kwema ikonge tia ina kana secondary school na kubika bu o yune numeti sana itatu sikete form 4 na actually last born wa kwa yande form 1 na so mtane ikonge di kusila makonge ni aya pai bata wa banda liunundu imbuya mbende bo na wabanda ngabanda makonge ne sana nzela ya ilite ina ile kumya mpesa sio some dia bo na mpesa yako waliu no dia ni muyani ota mundu longe yakumana na usungio o aimi ane meyomba nite kuvanda memea ingi kana kutia uimi o wa makonge pai mumeonge ni kwa diti kwisa kwa kana na gunundu na sisia myakela ni kala baba myakela mingi ne la ya Sua na mumeola bangite kwendea na ubanda ni konge konge ni yumisi anu ni bandu bayitha nwekete lambua na ile yete lambua puntende no ingie tubuli twagwetha wina twili no twisaga sikala kebu jui konge niyo jimba nundu ijimia wa ikonge ndo banda ko reserve yenda wa kila twikano kukwembe utuka transplant nyake zute kumiyukite nyita wadika banda mbemba ona ndengo ndibanda nundu baikindu kika izi chuma sio bunde indi konge niyo it is kala ko nundu esua ne bio ne konge ye wasu ayu vaisi anywa na kithito kila aimi ame kia vandini wa makonge mathawala mawe wa makonge anamo tima kwendesia thowa we konge ndu nambo bikia kiwango kisio kila ta ile kwasya niti kwete thowa we maana nundu last year but one ila nile kuteka konge towe bando imwe na chingi nana na this year ni mana the ise ndisi nundu wa corona wikuo kana ni chao ya the yoka mawethe amewa kabando ka matu 27 kwa chingi thandatu wethe ithita kulima ndi kuona chuno changamoto we mini we konge kavindani ka musumbi wa Kenya Uhuru Kenyatta kwitwa kwitha itambukile mbetani ya ukamba wetu ni umani aimi ama mandhiwe soko wa makonge vala kavindani ka umenda kwambisyo kwa kithicha makonge kisioni ki tumandhiwe soko asa andu maithio ya Kibwezi mbua nono ndiwa anesa na makonge ni twetikile kubanda tika mandhi wa soko ukethie konge itu ne kuwathoa musyo kana tika mandhi wa andu mundu utona kutuya fiber
enda be undu pe kwa paka mandwa machine ito no kunia makonge muundani tikata kilo ni wongo na tono kwata baita munange ikongeni makonge ni mumea musionde area no tui netiki ya kuokopo netonia na muno area ila ithengeania na kibwezi cionde ati ithuthia serikali itithudhia ibana makonge ni ketha itinani etha serikali ni tonya imande factory ya kuthia andu a makonge na kwanzie mukanengi serikali kethere na umu wa andu ala matwethioje nundu makonge ni mbesa oingi ni makulia matengio kinandu cha aimimamo mea utanzia mea kukileo kwatiwo na kusovya mawea kwa andu ala mataingwa ketha nutona akatutengea o kinandu ukethia mundu ukuima nde unoa muno mundu wetu noa ukethia na mundu ndakoma ilo kubanda makonge niwe kukua niwe kwinza na no iwo kama imia kwa ni tukwatia challenge nene ila tukuimia makonge asu ila tu mabanda kunyi nongulie nundu ona kutu kala kuingwa mawia pia ndo mekalile aidoni kwa iwani mbesa na mundu ithe na mbesa ni kuandika ndo asume kalite mana kuima kubanda makonge kuna kulia serikali ya musumbe ikatutethesia ni kwitha twimbe muno na ndo la mekalite mana makakwata kindu cha umatethia uimi wa makonge uvwata wewe kwatio kwa mimaki sioke kumana na kwitha mbuwe makuna changa na ikongete ndambu ambingi na yomeasia sua Diripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma va Kilungu ila Kibwezi kauntini ya Makueni ninye Kennedy Mulinge. Maovisa kuma muviani ya kana kuma miviani ya uima wa mwi na usesei kwi iyo ni vafikia na kukoma na ndongo isi ya makanisa kunenda nisi ya iyulu wa uwe mwisio wa corona. Minister muviani wa usesei wande ni Dr. Fred Matiang'i ni waise kana vevata wa makanisa mati miamulo ila hii kitu ni serikali ya kusi ya kunyaika kwa wau otundu Benjamin Mwaka okuelesea ni kana muvia wa uima wa mwi ni wa kulia NND mati miamulo ya kusi ya corona. Serikali ni athingile kanani kuendea kuikithia miamulo yonthe ile nenganitwe ni muvia wa uiti na uima mwene nthi kukonya kwisiana na uwa wa corona ni atiwa vyu no kana kuovosia nzikayo cia kukutana kunaika kwa uwa va Kenya aine ni avamu sinilovi ituna kukomana na ndongo isia nzama nene ya makanisa na atongo ikumu muviani wa uiti. Minister muviani wa usesei wa nthi ni Dr. Fred Matiang'i ni wathingilila kana serikali thina uthu na ithaitho vindani vi ya corona indi athingilila no ngina kila mwene nthi atiye mawalanyo na mioloto ya serikali. I sincerely thank religious leaders in this country across the spectrum of denominational allegiance and spread, because truth be told, if you were to make an assessment on levels of compliance, our places of worship and our religious leaders are the most compliant. Remember that COVID is not something we wish upon ourselves. It is something that has come upon us, and sometimes we are going to do things that are not comfortable. But in so doing, once more today, we have reinforced the idea that this will be in coordination and taking into account very much the central role that the religious leaders and the faith groups have within not only fighting COVID, but within helping our communities to live up to much greater standards, both in terms of relation, both in terms of respect, and also in terms of citizenry, because that is what religion also brings through the interaction with our people. Uneni wa Matiang'i wakavindani kailembeta ya Nyanza na kaunti mwesi ya udhuilonu wa Sua siende kukumbilwa ni kiutani kinene cha kwambata kwa siku sio wa COVID-19. If there's a sector that has suffered throughout since March last year, it's a security sector. We've had to put police officers on roadblocks. We have deployed, national government administrators, chiefs and assistant chiefs, county commissioners, deputy county commissioners across the, villages and communities. We are not doing this. It's not something we are doing out of joy and fun. We don't enjoy doing it. It's just that we are trying the best we can to help each other as wananchi. That COVID remains a key health agenda. We have close to 176 million confirmed cases worldwide. And when we narrow down back to home here in Kenya, we've had close to 1.9 million cases confirmed here. When we look at our positivity rates, as at yesterday, in the country, we were at about 8.2%.
And I'm aware by now we are all sure and, I've understood that 8.2% is still a worrying metric when it comes to the positivity rate for COVID-19. Ono uovo umundi serikali ni ambisie soyakeli ya kumathuthia NNV ulwa undu wa kwisiana na kunaikiwo wa COVID-19 kwisila mbumbano unaichwa mauvondwani na matangazo tumemeni. Itambia thi ivaniwe kuthengesia uthuthio kwa NNV kana wa corona wiokwo na ni uende kutamba icha mikale ya NNV aingi va Kenya na nthi yonthe. In this second round of sensitization campaign, the government aims to, one, increase the awareness on the new developments regarding the disease mutation and assure the public of its commitment to contain the disease. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma va musieni wa Ilovi nyenito Benjamin Mwaka. Twitiana na mwaka tukwatiani na mwandikitu wa Mauvoo Angelina Mose kuma Mombasa. Palo kutuelesekana kamisa wa kaunti esu Gilbert Kitiyo nokulile NNV ma kaunti esu mati miamulo ila yekitu ni serikali ya kusi ya kunyaika kwa wa corona. Kitiyo na ula onge ni wemwene kivila wanzama ya kuokitana na corona kauntini ya Mombasa. Ni wakani ya kanasi kuhosia wau nitonya kuangaleka tuvikia mwaini osu tuendete wa Mwanza. Ainena kavindani kala waambise kampeni ya kusoma the NNV yuluwa wawa ikuwa ya corona. Gilbert Kitiyo ulani county commissioner wa county ya Mombasa na ulani mwene kivila wa kamiti ye mwanya ya kuukitana na wawa ikuwa ya corona county ya Mombasa. Ni wakulia ekalima county ya Mombasa maviki ye kuatia miya ila yumetwe ni serikali na muvia wa uima wa mwene nthi ni kana kuisiania na wau. Ile nitasema ni kwamba tunaomba wakazi wa Mombasa na wote ambao wananisikiza, tafadhali tusingatie haya mambo ya COVID-19 protocols. Ukiwa kwenye hoteli, wala wa mabaa wafunga kwa hizo masaa ambayo inatakikana. Ndani ya matatu weka ile social distance. Maofisi hizo pia ziwekwe ya mambo ya social distancing na kufaa barakoa. Kitiyo ni wawatakana kila muthenya takuli voti wasi kosia andu kukwata uwau wa corona. Vala wathuthia ekalima kaunti ya Mombasa meka avuthisi miyo ila yekitwe ni kana kunyaika kwa uwau wa ikuwa ya corona kuvikie kuoleka. Ni wawatakana kiwango kia corona kaunti ya Mombasa ni kati wa kilungu kia miongo ili na miongo etatu yuluwa iya na aiwatakana andu mali ya kuisuvia kiwango kiu takitonya kuongeleka na kuwete muisio monene. Na kila siku, hakuna siku hata moja inaenda bila kupatikana na ugonjwa wa corona. Saizi ina range 20 something, 30, ngapi. Na tunajua hiyo tusipochunga inaweza ikapanda na iende juu hata zaidi. Onavamwe na Kitiyo ni wawatakana wawa ikuwa ya corona kuyanana na ataalamu ma uima wa mwi. Tautonya kuongeleka mwaini ukite wa Mwanza na akuli NNV methiwe medho. Tunajua Wakenya tunasahau haraka sana. Mambo ikinyamaza ikitulia kidogo hivi, watu wanafikiria basi hii ugonjwa imeisha, imeenda na tena inarudi. Unajua vile imekuwa hii ugonjwa imekuwa inaenda juu, inaenda chini. Ina spike, inarudi chini. Na wataalamu walikuwa wamekadiria kwamba mwezi wa 7 ambao ni mwezi ujao kutakuwa na peak ingine. Yaani hiyo ugonjwa itaenda juu hata zaidi. Kwa hivyo hii awareness creation ya leo imekuja katika wakati ambaye ni nzuri hata zaidi na itaweza kutusaidia hata sana. Kavindani kau Kitiyo ni watu la muti ateti alama ende na kutoa isia mbumbano sia kiuteti undu ula ni uvadhukani na mii yao. Na pia kuna viongozi wengine ambao pia ni kama pia hawaelewi. Kwa sababu itasemekana mikutano ya kisiasa isifanye, baada ya siku 2-3 tena wameifanya, wameisahau. Na hiyo ugonjwa haibakui viongozi, haibakui mwananchi wa kawaida, haibakui tajiri, haibakui maskini. Kwa hivyo naomba kwamba tafadhali tushirikiane ili tuweze kupigana na vita
na hii corona na tuweze kufaulu. Kuma uwa ikwa ya corona waambia mwaini wa katatu mwaka muthelu andu ala mavikite kukwatwo ni wau uva kaunti ya Mombasa ni ngili 12,131 ala mavoete ni ngili 11,191 ala makwite ni mana 335 ala makwatite nzanzo ni andu ngili 35 na maana 911 ngili vote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Na twikunikala Mauvoo mioko ni utandithia kana atandithia musini wa masaku nimeenda metikilo kutumia soko ula wakiwa na mamilioni mambesa ni vengi wa nthi cionthe kana World Bank mayelese kana maundu maki uteti ni madilikile soko usu na ula waminiwe kwa mwaka umwe muthelu ona uyo vo ni kana Daniel Mwangala nukuelesya gavana wa masaku Alfred Mutua ni waisi serikali yake ni yewiye weto wa atandithia asu na yavikiana kwiya ya kana utandithia wonthe wa wholesale utungwe sokoni wa masaku kuma kisioni cha Mavivye. Mulati huu wa soko wa Mavivye na ula wataiwe ni vengi munene wa nthi yonthe ni wakuiye kimanza kinene cha mbesa kuminukilelwa na alama na akie ndiye sei pengi kana ni yebela yakie soko yakie na ye kanesa nundu inongopiwe miaka 5 nundu wa soko wiba uyu ditetea withie soko iwoka pakube na wakwa soko mzeo na yu unokiona vela ou undu ndesi katika Machakos County paisoko wiana toyo ulani wangaramiwe ni World Bank na mpeza hisu university wa inje ito mosio kwa mituke biashara utaendeva no ivinda inini ivetu kuvala gavana wa Masaku Dr. Alfred Mutua unaumisi mwamulo kwa atandithia kutungwa sokoni wa Masaku itina wakwitha vaina ngusanisyo mbingi ivindani ila mauma wa sokoni wa Malikiti Masaku maito wa sokoni usu wa Mavivye waloi vindani ya siasa manaumiwe sokoni wa Mavivye na matungwa ingi sokoni wa Masaku itungwe Mavivye nundu wake yu onaitina zingi munu yukaza andu makazi ya zaga atongwa imaitu makazi ya zana andu nywe chaguo kitikeza tikweti ata keza mundu aenda olika kivilani akali kazi ya zina soko athamia aeso ve andu ame ningu muthamia aimanda kivila mundu umwe aime kutambwa andu ala ingi baso kwani natetheka ibetingo inoka baso koni people techniques baba kube inoka igethia mayumo mbetwe ikakwata mayumeko mabangiro mayu 5 10 hizo kwa ya bikindu choneka kuma pu teka la muzi soko no na bingo iwengi o matuko 14 mwezi 10 in ya 2018 mbe ni wota bingwete 2019 mwezi 10 ne wa bingo iwengi UNN na tandiria la mekala sokoni ni mekwelesekana wethi wa wiondo sio soko su kutungwa kisioni ki nundu wana biashara sio siende na usio kana itina na tandiria la moka sokoni pamwe na emi maende na utala wasio they used to pay the rent on time and all that. Sasa hakuna yani kila kitu business imeenda zero. Tunataka soko irudishwe. Tazije biashara uniende kuthea na ndi muno. Ira soko na ivani kuna thukuma muno gethia mundu ni we kimke maisha lakini wazisia jute kwata kindu kinini ugethia na tiketa ubwa maloni ala tosete ma kuna biashara na teja imathamite ba makathipio gavana mutwetu kukulia ututungie soko okwa ndaia ongi enendea na tandiria nimekuya serikali ya kaunti ya Masaku ungua utongoi wake Dr. Alfred Mutua Uislamu veani wakwa ile masoko kutunga soko va Mavivye ulameelesekana maundu maende na kwanangikana nume teneki ona ikuthumbinge tondu utwike nita siasa siaende ithie pa noti na kula na niti kuna kula ndo alata kuniye kula maendie ku twine kulwe nene na iti unama na niti kwa siati embwebe mundu wewa kiyo chandu nitaumia kiyo kitu pyu titungiwe soko ba onembwe no maloli kana tikiwe muthenya witu wa soko ithie tikethia wana soko maloli makoko tuteya ba andu makoka makatuwia tikiwe muthenya wa soko embwe soko maonie tatwailite ni soko ula wekwatiwa utethia andu aingi va kaunti ya Masaku na UNN nimekwelesekana kuma soko wathamiwa kuma va methi tumaisila maumu Daniel Mwangala kaunti ya Masaku Mutongwe TV.
Livoti yesu yake Daniel Mwangalani watukuficha muthia wa Vilingi wa Mauvoo kiokoni cha umundi ndukathi basa nondo ndatika mbuthu siukite nengwe siokete ingi studio ni na kelena mwende thini wa kilungu cha mathanguni ni tawarastas kithuku wa Nzomo ninsiokethete. Inu ni Mutongoi TV. Biblia ndito ya ngai osea kilungu cha kana muswatha tatu ya sia anduma kwa mea ni kwa umaki. Ina munene ni na muthethe kunusu. Na nicho kitu mitukie twete iliko sito na mosanio maitu bamwe nondo wako. Chiva nondo wako. Kwatania nakwa Jacqueline Vinya kila wakeli saili na nusu sia maweyo nikenda tududhanie undo tutona kwa ilia mikalile itu misini na tambai ya mukamba ba Mutongoi TV ukai tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu sia weyo ba Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeukomana nonginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu kulea kumanya nzia cia kwitetea na utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila muvaka. Wewe nipiga picha haina picha. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia weyo pa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi inge nona kusiye mukeka wakina mukeka usio ukomea tumena ewa ukomea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na twelito transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with vami ndoni vena pa outwite in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo. Mutona kwitha imonda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kunyithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna na kolevya no kitungu kibandao ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula sembesa ni mazira sembesa wasia wa mwimi. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumia email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi ni sia wetina ne kabila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusangongoi inyusa mulu
yu vai kunywa muluo nondo vilingi ni wabukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandini wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio sia kisuani nginyamo sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nondo wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu wema kwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni twavika Nikwacho kile yote akulikisio musiaisi wa Mutongo TV Kilungu ni mbisuni kila kikukia kila wakana kuma saa 12 na ndatika miongwena sia mawiyo Party chips ni size cho chips tulanga tobeke potato jis ni lu yaku ni nama mbiye ni mauta kitungu na dia kitungu saumu chete musamo museo luni so anuma Mombasa ukwaju ngwaso wenda udipaya mbuchari usakwe na masteki usakwa yene vindi bisoni dia ya Mutongo isa 12 na dakika 40 sama wiyo kila wakana Kilungu ni bisoni muyo mbisoni pasiende ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wesi tutala wanai ukwata kekwe ciana citu na ila keinya kimena kiweu keima na chunobi na kana kakiana ketiu no uwe twaiye kakiana ketiu kakoko metweka kakatwana okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku tupindwe mutundo kwisethia kana kaitu kiana kesi nesa mukamba ni museo mukamba ni mulau mukamba ni wautethia mukamba tikengei nae bata nando ciana ciesiu ye ukweke thia chuma na ciambe mwigwa yuchume kilio kwata skiza tuni ya tubindwe ndeto tuma SMS wandikire skiza na uyatise namba 533 noti ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe inu ni Mutongo TV Endi ni saa umwena ndatika miongo ina kalibu dheni wa Kilungu mathangu ni vala tukunikala kila chandiki twendeni wa mathangu manene vande itu ya Kenya vala moko ni makwa ni na ithangu ya The Daily Nation na nita wa Rastas Kithuku wa Nzomo na kwanita walena wa Mutinda na umundingwete ithangu ya The Standard na ndisisi audio ni wa ithangu ya The Standard ni tukuona chongo cha Mauvoo alo tunengetwe buti itu Ruto Allies Plan Mass Walkout kana Ruto no mepanga kukinanza kana kukina utewa chama cha Jubilee Mauvoo asuni tukwenda ndunengelelia moko ulikwithangu ni akana tukasyoka ingi uthio ni wethangu yetu kanewa Mauvoo mara ila na musumbi wa ndi itu ya Kenya ulani Uhuru Kenyatta meimwe maye beitu kana ni makwatanite moko kusonga kwa vamwe na Mauvoo asumi thangu ni akatano ingi ndunengelelia moko uliku otsokete ingi tukanewa Mauvoo ma fishing a life and death affair kana ukwati wa makoyo olani either survive kanokwe ninguza ndio nengelelio Mauvoo azuko likwingi methangoni ya miongweli na inya na Mauvoo angi maingi aya twesisia uthio wa ithangu ya Daily Nation Mauvoo alama nengo tu uito muno mandikite for once MPs are broke like all of us we
headline kali muno kana kwa ibinda yambe ambunge maina kasamumu buko takila taenende Mauvoo asu tuimakwata kwa witheanu page 4 thini wa Daily Nation na ndisia Mauvoo angi manenge to wito thini wa ithangu inonekana Ruto 2 is hunting in NASA, says Joho. Na ni governor wa county ya Mombasa Ali Hassan Joho asema nini wa President Dr. William Ruto ni wende na kulichambua yake ndini wa ngwata ni ya NASA na kumanda no ulama tonya kuthukuma kwa vamwe Mauvoo asu ni ngunengelelemo ithanguni ya katano ya Daily Nation. Mauvoo angi manenge to wito uthioni wa ithangu ino hope as more vaccines land kana then hope bendosi cia zanzo ya corona ngilimana atano na miongo ina cia AstraZeneca ikwigwatiwa kwitha iyo kavandi itu ya Kenya likana kana kufikio ine vakuvi andu ngilimana kenda alama kwa tenzanzo ya ilaitwa first jab na ni kenda ivikena kuthukuma no voka ya kele usedia ni matonyo nzanzo ya kele Mauvoo ni nguonengelelemo page 11 thini wa Daily Nation na tuiminana na Mauvoo ala me uthioni wa ithangu ya Daily Nation ni Mauvoo miongo nya kisomo wala maandikite amanyiwa ngili miongo kenda na ana maana ile miongo monza na atano na alama na kimutiani wa KCSE mwaka muthelu ni kana ni menetho wa maikwata course ila mananyuvite cia degree students get the degree courses they selected. It's on page 10 Daily Nation. Tuithi ithangu ni ya kana ya The Standard ntu kwithia Mauvoo alani ni na kutavia manengetwe gwito uthioni wa ithangu yima why Ruto must get out of the party in good time kana ni kitumi kila cha Ruto wa elite kukinanza wa chama cha Jubilee ntu isi ni kwithitwa kwina ngusanisyo mundu rasta chama cha Jubilee na muno katika tiwa ndongoi ilani musumbi wa nditu ya Kenya na munini wake ilani William Ruto nimethitwa bena ngusanisyo na Ruto no ethiwe isovya chama chake cha UDA na yubetwika kana bani matutabitie kana kuma yu na mbika January mwaka ukite alamendo kinanza nimekwenda makinite nzana maisovya chama choni kana withie nimekata nimenda mena ula wito nikana mambiyo campaign mayambisia campaign sio mwaka usutwathi withie mena ula ulumu kwenda nundu ndwisa kuma tamani kimwe no kila nyakala kingi no kekali ukaambisia kwitia kula no so bise chama chaku ukachaka nesa no kakiregister na indi witwi uyambisia kweka kwitia chukula na choni kana withwe wina utono kwata kura ila ukwenda ndi Mauvoo asuko likuno methia ithanguni ya kana ya The Standard mushaisia na tuithi ithangu ya kana ya Daily Nation ala Mauvoo ni otavia menenge to wito no allowances for MPs as cash crunch bites ni kanave na unyivu wa allowance kana mautio kwa ambunge maitu kwa vakuvimi ili na nimerito maiteta muno na indi mwendo musizene na mekotavia kana muyumbe wonde withia wanthini wa committee onetha ni committee yeva mwene Kivila ula witha atongwese committee akwata allowance ya ngili 10 lena ngili 10 allowance wa vikiana kwitha wa chair kana wa tongwesya committee twazi ni committee ya uiti endeni wa mbunge nene o twazi wa masame anondo umavuna silingi ngili 10 aya na indi nake munini wake ula ni vice chair akwata silingi ngili 1 na maana 5 na member wonde witha ndini wa committee yesu akwata allowance ya ngili 5 na iwe tweka kana kwina mbesa na ni maithi to maikwata allowance kana mauti asu na oingi to sieta mileage allowance vala maiva wa silingi yana 1.7 pa kilomita pa what kilomita kimwe twase ni wathi no maba wathi kundu na kumutomo kundu kwaza muno kuna kilomita izi mbingi muno wakona utaimusia kana multiplier na 187 shillings sini allowance la makwata na yu ni maende na teta measia aye tiyo kwata na yonga kwena ingi muvya wake nando na huo wayasa kuyimbesa ndilikana no vote na mbanje titanamba kwetu ndene wa mbunge nene ambunge amone manethi tomate isa kana ni makwithi wa maili ofika ndene wa siekalo isu kana kuonzia unena ni osu wa mbanje ndene wa mbunge nene Mauvoo asu kwa wethianu makwate ithanguni ya kana ya Daily Nation
tuithi ithanguni ya katano ya The Standard tukwithia Mauvoo mekwasia grand plan behind Uhuru and Raila 2022 election coalition pact kana ngwatanio ya musumbi wa nthi ya Kenya no la wa minister munene wa nthi Raila Odinga nimethitwe kana menda kwose yandu kana menda siama i support BBI ni kana withie ni moka siama sio nthi ila kusiku ko support na mwe meyumiti eta chama cha KANU kila kitongwe we senator wa Baringo Gideon Moi ni kimwe kwa mokite in coalition kukwatana kwa vamwe na Jubilee na pia chama cha Wiper kila kitongwe we ndongo ya Ukambani ulani Kalonzo Musyoka onacho nunaisi sindu cia ililo mesani kana makailela nesa ngwata niyo mesani no kwithwa aikwatania na Jubilee na makalikana ba famwe na menda malikana kwa vamwe matuka kindu kimwe ma support BBI ma support candidate umwe ulokuungama chamani ulokuungama tamusumbe wa nthi yitu ya Kenya kulandi siokite kana cia mwaka ukite wa ngilile ya miongo ele na ile na ndi Mauvoo asuko likuno methi thangune ya katano ya The Standard na twisi thangu ya katano ya Daily Nation Ruto in talks with some NASA chiefs claims Joho kana governor wa county ya Mombasa Ali Hassan Joho asia kana munini wa President William Ruto niwende na kuonena na amwema atongoi ma NASA na yetu isi National Super Alliance yethi ya wanandongo itano Evo mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga, mutongo wa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka, ANC Musalia Mudavadi, Ford Kenya Moses Wetangula, na ndi chama cha mashinani ulani bwana Isaac Ruto. Ndi Isaac Ruto ni wakwatani na munini wa President William Ruto. Kwa ujo asia kanavena nzekesia aume anoma NASA ve amwema endena kunena na munini wa President nikenda sevia ni maseuvya ngwatani imwe ya kiuteti mwaka nusu 2090 amwema atongoi thini wa ingwatani ya NASA Evo Mudavadi na Wetangula nimavikie na kulea na kiu mayasi amone maende kuivanga ngaliko iyo kwa etha Mudavadi na Wetangula ni maleanile nu ulo kukwatana na munini wa President William Ruto katwetele vena Kalonzo vena Raila Odinga kwa nitukitha tuionai vesa kuthi ata lena ni maundu maki uteti ni wendele mono kwikinyia thitwe ya Kenya twende tonyuvanine monene 2022 mwini wa nyanya tuithi thanguni ya monza ya The Standard ni tukwithi ya Mauvoo makoneti KRA pala tukwiwa traders throng Mombasa for KRA's big sale kana pe sindu KRA nimekwindwa mai auction kana maita sindu ila sithitwe sikwamite ndini wa port ya Mombasa ila sita claim waniene kana ene matai wa makoti ala mailite kuiba na ndi nitukwiwa bengali muthemba wa BMW Mercedes Lexus na Land Rover na sindu ingi mbingi isuni ngali ila siboni ngilima na 314 na be containers bado maneli na miongwele na itatu ene mataibi ya makoshi alama ilete kuiba na ndi KRA ni thiwe yose tambia na yasa ni kusi auction kana ni kuita na sienda site wao ni matuko miongwele na atatu matuko miongwele uneni wa matuko miongwele kana ni okay one miongwele na atatu nondo monze miongwele nele niwo matuko miongwele na atatu na matuko miongwele nana ni auction sisu sikwenda siye kwa na kuitwika andu mambie kuthea Mombasa mako wesi ndu isu kwambia akona nao kwa tuthi Mombasa chuma kithelu ni bwana akona nao kwa tuthi kwanza tana mbolika news ni kwanza ndio waze mazindezi sibo kwa wingi na indi mbesa ilake ya reme kukwati wa kosa kumana na sindu isu mekwithwa maita muthenyani wao ni na uke ni milioni maneli kumana na mbesa isu isu mbesa ilake kumana na sindu isu mothosa menda maikwata milioni maneli usu muthenyani wao ni na uke Mauvoo asuko likuno media thanguni ya monza ya The Standard ando maitu makiswani ala meva kuvinengi be reporter witoa kiswani yetu Angelina Mose ni kwate no kuosa kama Sinders na tiembea no kwendosa kakale na yu Angelina kakale tikao aya tuthi page 6 ya Daily Nation inside Aisha Juma Dream Team Aisha Juma no mwese ni moyumbe wa Malindi ni kuya kauntini ya Kilifi na ndi mwese nesa Aisha Juma etha umwe kati wa tongo ala mokwa tamba umunini wa President William Ruto na Aisha Juma yuno tangase kana no kwitikevela cha governor deni wa county ya Kilifi ayumilewa asia ke nengothi yacho nalilikana mwandu Aisha Juma timu nini ndene wa siasa mwaka ni wa 2013 nginya 2017 ai woman rep kana mujumbe wa county esu ya Kilifi na yu avikiana kwetha mbunge
kuma mwaka wa 2017 kufikia uyu na ino utangasie wono kwete kibila cha governor na no vikie na kwanza kana no kwetha aikwatana na nduta bwana Owen Baya ula ni muyumbe wa Kilifi ya Yulu asioka kwatiane na Juliet Baya na ula esike muno kwezito ya Kachachawa na ende osu enda kibila cha woman rep na asioka ingia kwatiane na chief officer wa county ya Kilifi ula ni bwana Kenneth Charo Kazungu na ingi Aisha Juma no tangasi no kwitha aikwatiania na mundu ta kana edhiwa ayu kitana na mundu ta bwana Gideon Saburi ula ni munini wa governor kana munini uno wa governor no kwenda kivela kiucha u governor 2022 na Aisha Juma no kwitha isindana na nake na indi usuni wangalo kwa nengi ya ODM katwetele tuone undu maundu makwithu wa maili Aisha Juma no kutonya hii kana vethiata tuithi otu movoni asuma uteti tuithi thangu ni ye 10 na ile ya The Standard ntu kwithia movo me kwasia kana pe makundi maendie kotini tutu isemithanya ina gwitina chairman wa IBC no nethi wa chasia kana alama tena degree maikethi wa maikethi wa maite ibela ila position isu si thandatu kenda no na degree ndu bandokethi wa we qualify na nduke nda win utono likakwicha kibela na kimwe na ndi nitukuona ikundie baye kuitwa sheria mtaani ye ndiye kotini kuthache kwani kotini ya kwasia kana metikilwe kwa uyu muya usuika bitukithwe ni metikilwe andu mambe kwitia kula matena ma degree susi kwendekana na indi twaba songwa na mbetwa mino kuna kura yi no mondo no kwenda me laisi andu masio ka skulu makadima kasoma elenge maisi o amaika degree yesu nondo ba hapa makotite makasi kana system sia government ya Kenya na mono tondo tunethi weta affect wani corona kana munywa corona lo ethi wa kwata ndeitu tu makani modelu nuna affect yabanene kana nuna kunia andu mono wethi andu kwa access skulu kwina vina na jo kitumia ingi mo matane kwata degree kwa uba ni mekwa sene mathaksie kwa niko tini na ni mekwenda yitikilwa na mayitikilwa andu kuthikwetia kura matena degree esuye kwendeka nundu ko kwikia mitala telesume kita ya kila mundu ende na degree menda maolela anainchi kana mwananchi ula wa kawaida kusakua mundu la wake ukwenda nukwitha ena class tandika na nukwitha timu somu kulingana na kiasi kilaki kwendekana ni kundi ya nini ya ABC nende Mauvoo wasuko liku nzama ABC sorry nende Mauvoo wasuko liku numethie thangu ni ye 10 na ile ya The Standard na indi tio honi noni ma MCA amo makitwi maise kana tuenda andu methe na degree andu methe na degree nekenda ako bathi ba mbungeni kwi moyumbe kana MCA wanyuviwe ni mwene nthi na MCA usunda tumwa muthenya nomwe eka guthimbungeni kutwa chalo kwikala tu kutwa mwethia kutwa mwethia kala nondo ndanena kindu nondo ne kindu no wanyuviwe ni mwene nthi but no isi masomo no maenda kama no nthini wa kusevya mio ya wa mbunge ni kusevya mio na mio izo bagane mundu hivi tu a class cha katatu kana class cha nyanya onginyaweza ile ya osomete na ende IBC ona point tusie Mauvoo ange mio koni ya kisomo valama kuandika chosen courses elude thousands of students nani nala Mauvoo ni otavia yulwa amanywa laba neki mutiani wa KCSE vala ithangu no mandikite kana amanywa ngili miongo kenda na ana maana ile miongo monza na atano kufikia OU ni make 20 wa course ila manyuvete sia degree isutu nene na indi tuesisi ya kuyana na Mauvoo wa Kenya Universities and Colleges Central Placement Service measia kana amanywa ngili miongo 3 na elema na monza na 18 na alama na kwati grade ya C plus na kwambata mene thiwa maikwata yanya ya kuseo mandigiri ila manani vite kwangelekanyo lena twasi cameraman witu Joshua no nekite mutiani wa KCSE na anyuva course ya gynecologist ila abo kwangelekanyo yunenge tiongelekanyo na mo kwata mwanyosu kome yaseka na manyua aingi menetha maikwata myanyela manyu vie degree la manyu vie kuthikata kusoma lakini gynecologist muno Alfred Mwaloko no tonyo somesi vata nayo Mauvoo asuma kwate page 10 Daily Nation tuithi ithangu ni ye 14 ya The Standard ntukwithia Mauvoo makundi ange liba
methi we maithacha kana maisikata silikali ni kwithwa ndindi tweina umelukwela loni twosete ya China ya ila ya KSGR na project yesu kana mitalatale su yethiwe yendea na indi nimekwenda kwithiwe kwina copies kana kwithiwe kwina ula umelua kila chaendeye ando within ni maelewa kila chonde financing ya mbesa siana alama ningi wetenda ya process ya nata construction ya tumie mbesa siana nata ni kana within mwene ndi eibakindu wisi undu cheekikie na undu cheetalile kumaba kume mwambio mpaka yabika mwiso na indi nimekwasia kana kitumi choki nene cha utwa udhache kwani yuko tini ya usikata silikali ni kana mama ne nundu kila cha nenga niwe kana in case tuwe mwane kuiva loan nie China mailite kutake over chao poti tu ila ni Mombasa KPA na KPA kuiva yoswa ikatwika kana ikethia iraniwa ni ndia China usunu inda uko ni komonene muno kwa ndicho ya Kenya na indi nicho mekwenda withie ni banenga no mitalatala ya kila kindu cha inde yeni kana withie mwene ndini wisi na tuiba mbesa sianata na indi Mauvoo asukoli kuno methie dangu ni ye 14 museise wa mutongo ya The Standard we au miazuma China yukuzotonia kukutemwibwa twithi page 11 ya Daily Nation. Kenya receives that 8,508 COVID doses, expects 13 million by August. Na makasi kwa makandika hii ndi ya Kenya ni kwitha ikwatiwa kukwata ndosi ngilimana 540 cia nzanzo ya corona muthemba wa AstraZeneca chumwani ki na indi wewetekana kana kutwifikia wa chumwa andu ngilimana 995 na 12 nimumba na kwatite first dose kana dose ya mbe ya zanzo ino ya AstraZeneca na otondo twaite ni kana mundu ilena no nginya watonywa ya keli ni kendo seithia no complete dose na uta complete dose vaitha ve kindu siite ku kandu tona ya keli ndu tona the second phase utatonyetwa ya mbe aye yu ino kuka yu ya mbo minukilelia ano mambe alama otonyo nondu mease kana bebe na vakubi ngilimana ana dose ili kwenda kanikende complete second jab kuni kuona ni kana ve andu ngilima abakuma na 5 alama kwatite ila ya mbe na ya keli yube be nangi manana nigenda ma complete mana kenda matakwatite ya keli na twiwa wiki uno kana chumwa ki ni kuka na wisaithia ni ekata ni anengwe enendi asu ndos esu ya corona na indi tuithi thangu ni ya katatu atukwithia Mauvoo makonetie Senator Kenneth Lusaka Chito ba woman demands 25 million from Lusaka for unborn child. Kana Lusaka no kwithwa pe kibeti kana be mwandu na mutu onethi we mutu akotini na endamu ile million 25 no kwithwa no kulea ni kana ate kana si muterie we na mwana wake lote musie mwandu subani weletie kana Lusaka methitwe mena uhusiano kuma mwaka wa 2018 na methitwe mekwa bamwe na indi lo nethi wa kwata wito wake Lusaka no nethi wa mwe terminate kana au yiu na alea albache kwa nikotini aya musikata nundu tito kwenda ku take responsibilities kana kwa mwana kumweyanisia bamwe na mwana ningi kona mbo musiano ndo mwito nundu na 3 months ago within na miezi 3 na no kulea na mundu mukosi ni kuelezea kana twena complications sia aitaba kwa no kwenda an expenses mbingi uende ukosi sindeni wake kuno kwenda mbesa sia kuthi hospitali na isio kaingi aibwe mbesa sia upkeep yake na mwana aya tuminukire nona ni saa ile na ndatike mwe nenda tumine na Mauvoo mathao banoni euro wa UEFA Euro 2020 kana mathao ma kusindania ikombe cha kuya Ulaya ende ni kana timu wa Netherlands ni withiwa watandika Macedonia kana North Macedonia mbao 3 kwa bathii ende nayo Austria ya itandika timu wa Ukraine mbao 1-0 tu na umundi kwina mathao kwa Croatia kutoka na Scotland ende Czech Republic yetoka na England mwendoni wa saa inyasia utuku Mauvoo wazo kwa withianu makwate page 37 Daily Nation. Na indi musese wa Mutongo TV bo ni botabika muthia wa mathangu maitu na
kabinda katika sana kwitho icio kia ne okwatiania nake Rastas Wanzomo Yes. ni wa Kilungu kila ukwitho ipoete ya moya yanga wa yamisi na no tumeotumani waku mukuvye kwisila ile 395 ile 395 ukakulie kuli okenda wina yimwe nye nita walena mwende wa mutinda kwa uyu tiwanesa na indi otondo lena amatafyanikana ngwitha ngosio kithendeni wa Kilungu kiucha amuka na indi muthenyani wa umundi ni kite yatu cia Faith Mackenzie wa Mutunga vala tukwitha twene na nisia yulu wa maundu meokonia mesi yulu wa mitwano kino kitwa divorce na separation kutiana ndeni wa mitwano twinake Pastor Zakaria kuma kuyaka muwongo mwingi kauntini ya Kitui kundu kathiva asaninzi okethetie ndeni wa unena nyausune kenda twende na kwaka message yitu nitwa Erastus Kithuku Wanzomo. Ino ni Mutongoi TV. Mukamba aisiati wetele ndakusa na sabali ya basa yambia na itambia yimwe akamba twina kesesa ikyo kufikia bonde vala uyu nituyumba nitie kunengelelia Mauvoo mavivithie mawo matena nzika matema kwekea kaliko imwe na mathiane nesa ni andiki na somi ma Mauvoo mena utwika nindini wa Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba nitwavika Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeokomana no nginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu kulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila muvaka. Wewe nipiga picha haina shida. Utaona utusi yote. Tukomane Kilungu cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba miao na miamulo kwatiwa. Wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa Kilungu wasia wa mwimi Inge naona kusiye mukeka wakina. Mukeka usio ukomea. Tumena. Ewa ukomea mwana mundu. Kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na toilet transplant sasa nata. Transplanting by sauteka provided with the ndoni vena pa outright in the field ni wet. Nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo. Mutona kwitha imonda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa Kilungu wasia wa mwimi kuna na koleria no kitungu kibandao ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula simbesa ni mazira simbesa
wasia wa muimi. Kwamba tinainge wadhi wa mukamba ula wekitumi ni mbenga na mbenga yake tendala va Mutongo TV nondo Mutongo TV niyo itongo eti kutane kwete wadhi wa mukamba wa mbenga na mbenga wadhi no mpomete ula kilumio kumini kumanisha no wati yawe na indi likilo wa kuambililia dhinu wa Fresh Monday ni chabia ngwatilo wa kelingu ingumba edition wakati tu ni wendo Wednesday na wakana ni One Man Guitar Live na indi wakatana chiyo kia request yako imu kwa imwe na ningi ni kilingu cha Benga Nation kuma saa monza na nusu kila mwana gina saa 10 na mwesi ya weyo ni kwembwa nije tutongo eti dini wako tani ya we are the Benga Nation kama na kwa kila kwa mbeli ya wakeli wakana na wakatana dikoti ya kilingu cha ni chabia ngwatilo bita DJ Biado wapito wa moshi ni chabia ngwatilo twende yale pasi ningosa simu yaku lakini ndambete osa simu yaku niwese nego gangalika mindo galika libutio ba matako nangelika ndini na alika mutumionge natambatite yake lingoloba anaumia ba una atia subia mundu mukana ake atonelela libuti lebinga twambata wewe niwese ba upa nyunge tondo ndetini mwanenyu siwe nisiwe mundu mukoma akatata ungone yake bwana bibi negwake beza na tavu pale salibuti kwata skiza tune ya lift tuma SMS waandikite skiza no yatise namba 533 ile inya 5 na uituma kwa nyanya imwe inu ni Mutongo TV. Mwendwa musesia wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba kalibu ndeni wa kilungu cha amuka otondo ni kwa dhitenekana ningwitha ndisio kethia na mweni na muthenyani wa umundi nilikite kavuti ni kake Faith Mackenzie wa Mutunga nondo enzake wea na Indiva studio wea nonginya ukavikia na kuendea umundi nitunena nisia maundu meo konia musi na mweni wakwa na ukweithi wa aikwelea nja kwa ulikunye nitawera sas kithuku wa nzomoto ende na kunena kwisila ile 3-9-1-5 na ndeni wa mutandao witu wa Facebook ni Mutongo TV na Indiva ya Twitter ni @Mutongo TV @erasas kithuku YouTube ni Mutongo TV official na website nayo ni www.mutongotv.co.ke twende na kunena nia nikenda weseithia ni twatethania ithi twinena va studio na kuinga lako yengi wikulia ikulio yonthe iyo konia musi na indi karibu sana ndeni wa mitambo ya Mutongo TV ni mwanya waku yu ufikie na kukethia museisia witu na we mutavya wita wata na umetavana wikata museisia wa kisese cha Mutongo TV masieto makwa ni Pastor Zakaria Muriuki ndaba nasiana kanisa wa Arise and Shine Gospel Center kolaka muguongo na ka muguongo ni thukumana na ni omusia na saiti wao ni mutumia wina ciana ile wina experience ya musie miaka 16 yu kweli wina experience ya na saiti wao ni omwini wa mbathi cia kumutae ya Yehova niona kweli we maundu maingi muno na muthenyani wa umundi Pastor Kariuki twineni ya maundu ma mesi na muno kutani cia kwa andu pele twa divorce na separation kwangi methia wa mateo manya divorce na separation ni kindu kimwe kana ni sindu ile kivathukana kini kindu kimwe lakini kina methia kundu kweli nodo divorce ni mwatane cia na separation ni mundu mwimwe lakini ni mundu wikalitie mwimwe mwitalika tandu menyumba imwe lakini kila umwe
akwatiye undu wake yani maundu ala mukwika mwi bamwe mwikwatianie esu ni separation ni yani ona kaumwe nyombe mwe na ni mutalikata mutwanite indi kila mundu ni weyiyeta na maundu make kwa muike mwe mekoni lakini mwikaloni mwimwe isu niyo separation na divorce ni ela you divorce kila mwana wathisi yake divorce esiawa ni separation ila kila umwe wethi wa etenga na maundu make niboka ayu bosi yake kikwitwa divorce nundu yu ni mwebika bandu mundu umwe eanembe wa ula ungi ethe no kwati ukile muno wiseithe ya no kwiwa utemwe anie wiba nundu baikindu kingi kikukwatanitie na oni mwaminie kota yani ni munethe ya mwimwe lakini we ni weana mbe wa ungi kwa uyo kulasimisha mulasimika yumwithwe na ila divorce na Pastor Kariuki nondo we wa mutavania na no usomangite Biblia maundu ane metikilitwe Biblia maundu ma mutanisio kana maundu ma separation maundu ni maundu moka akuka ti maundu mailete kana mayetwe mubango museo nundu kibibiliko wona mwamina kukwatanwa muka mutwika kindu kimwe na yu kindu kimwe mwita wa kindu kimwe ni kwithia wona chatwika kimwe vai mwanya wa kutanisia ingi lakini nundu wa naisi ya mundu kana nundu wa kulea kwigwa na wemu niboka abosi ya kindu ki cha mutanisio kioli kilo bandu na nibo wigwa kana ila mutwawa na mutwani me ukwatanwa nibe maundu matabasua ni maitha sua kithito cha kana tuika tanisia ngethe wanaku ebinda ya moseo na ebinda ya mathina nuona lakini twasoma Biblia ni tuigwa ati be maundu eli matonyoto ma andu matanisia kindu cha mbe ni umalaya kana ulalai na kikuo maundu maana hata maundu eli na maundu mwandiki wa ebuku ye be maundu mana wasietie nundu kikuo ni obvious haya ulalai ni obvious nundu ila mwatani sia na mundu onatayumu katani sia na mundu na ondola wiwa ni nathi wendo moyani mutwasi kibeti ni chasia ni chathi wendo kikata tothi na kathi kula kethi kikuongela siana ilo na kikabanga kusioka mushi sie baye sa kwithi wana makwate ya neo inge katika ila siana iwo no sianza ino ndio kanasio unita kuongela thina yulu wa ula unge ila wa banga kwenda kusioka musiola Nuona na nicho kitumi betwa ulalai wa umala ila mwathiwe na mutane sio wa mbothi kwenyu wathiwe yakali weiyata nuona ethe ndo alala wiona mwanya wa kwikata wa kusioka na Kariuki tu vau andu mendeni wa mitwano kana wendeni wa mutwano ni mawona nyameva la utona kuona kazi bayo ndo baendetwa ba twaendeyo andu baye bothoka na nitubike na kutanisa ni maona nyata meva muno ala masangi ya ndini wa divorce kindu chambe mundu ombetwe mundu wakulwa mundu ni ula wa mituki muno na ukolwa ni balanga yo mumetie ne bikae binda maybe mundu umwe no ese kwathimwa ungi wese ane watwika wa kwetia musaada kana wako boya ungi mwezake kwangelekano kibeti no chuke kikade kwa kikakwata wea na mutumia wea wake ukuka ukuungama na yu kibeti nundu nichona maundu kina tetha sio nicho chali kotethia setani no likila mwanya ni usu na omano kwambe ya kuona dalili ya kana siendo ni siambe ya kwibatha kana ona siana ni kindu kingi kitonyo tuma
kitonyo Kusangia mutani. kana kukonia kana bethe na wali kanthini wa mutwano kwou kwianana na undu musiai kana asiai meonia ciana cio niguo ciana ciikala indi ukoko kethiwa na kubatha ciana na kucionia unde na batani kwithia oyu baikindu tukwosa balawi yunake mutumia kana kibeti umwe kati wa andu ameli akalikwa nundu usu automatically ni wonu soma no kuelewa kana baane bali kathina haya kila kingi kitonyo kwonia iloko ona mutumia nane nukatene na niwambi ya kuselewa akuka ila ciana cikomie kana ila muci andu magiye na abika ona ndekwenda kwishughulisha na kuya kiu ni kindu chambe kikiona na cia kana bena thina walika bena thina wa mutwano ni walika thina iya na thina wa kindu kiu kilengesi ni kiu gicaithia mutwana separation no kana divorce no ifikie na kuka aya mwendo musiise ketha wine kule yulo wa maundu ra twende no nena nyevanthi ni wa studio maundu mayo konia musi no nginya mesi kafikia na kwako no nena na itukwisela ile 3 kenda 1 Facebook ni Mutongo TV tuma utumani waku ngalikoni isu na indi mutayula twina keula ni Pastor Zakaria Morioki no kwithi wa aikusungia o twende pastor tutio bumondo ne ba kutanisha ando ne moka ne matanisha ciana zelo thina nondo weza ithia kuyange mazi ya ciana isi iwe bana ci healthy akange mazi ana kwanditia mwana wakwa baba ilothi ata you either be kindu kimwe kiuka kwete thina ni kiua weta nundu kindu chambe mwano osia wa ethia ithe na ethia inya me imwe na yuni babi kabanu inya wa kana ni walika kwe kana nienda wose ngwa ciaku batu ikomela ni tuendete nuona yukana ka kindu chambe kalikawa nikibubwano nundu kindu chambe ko kamanyite kwita na dadi na yunikewa kathi kundu kula katese ni kukaendete ni kula kaendete ni kuku lakini yu be mathina ngi mengi na moga ite misi bingi na makatuma misi ebalana piu kindu chambe twasi nthini wa mutwano ngai nukite akamwathima na ciana cia yetu na cia tuvisi na yukwa bahati muthuku mutumia mwene musie no wokela na kwacia ciana ciakwa ciithi bandu we niwe wakuka tia die ciana ciakwa yuba ano atiwa twana ni twatumwitu na twana twatuvisi unaona yuba abethina ulika na nicho kitumio kuona ona ndeto ya ngai ni acia ula ukachange ya elima mina na kukwata na nikiku nundu kindu chambe asababisha thina mwingi ila mutwano wa atilika ni maundu maingi muno manangika ninonete misie yandu ukwithia kibeti ni cha bathaciana ni cha thina ciana imwe na baacha atiwa na musio watiwa na ciana yani mutumia atiwa na ciana ingi na ila kibeti cha thikiuthi kiutwa abandu bangi nyona haya nakuo ku ciana ukwithia nacio ni ciana nisikwenda kutwana na cienda kutwana mitwano mitheu ya kanisa ya kukwatanwa ke kanisa na yuba labe kukwatanwa ni wisi ne sabio we asiai mangale cionthe we na kuungama ba yuni enda wone kana kaendiwe ako ni nyane ka pikia ni kwenda kutwawa kana kutwana haya maybe nyanda atwa bandu bangi lakini we ni watwanie unaona then watwanie na mwitu waku kula inya waendie nake ndatwawa yani mwitu wa kibeti chaku kila chaendie
inyanda hatwawa lakini kamwe yetu ni kabikia kwenda kutwawa yes unaona yube na thina munene muno okakulika bau nundu kalaka mwitu nike kwenda ithe au game bau na nyao game bau na ni matanisi na nike kuigwa ni kana umutwano wako usauba bandu bano baungamie inya na baungamethe undu ucio ukwithi wa withi na munene muno nundu yukebeti kingi kwicoketabia kana kwisa kwiwithia kana kala unendie na wambitikilie niwe ngwenda wita inyaku etha no kwenda ngoka mutwano ne waku wethi na bandu ba undu ucio ni mwito muno na withi awe mumu kwau obvious undu ucio ukwithi wa withi na munene na kana kau maishane mako mukana ngia mwikalo wako nundu kila kenda balabe yaciai kaina akwata na no kakie mitwano no ndo kiacie ni twa kana ni twana ni kaleta ya ithi yakwa na inyakwa yuke kindu cha mbere ni kiu yu ni kana to sove kana ndonya kwe ya mwilo eli ni kana maundwa maikethiwe toilete kusovea na kulea piu kila kitonya kuchangia andu matanisia etha ni mwathi mwana muci no gete kungo kulie nzia cia kuciia tutone uciia hata mondwano nzia cia kuciia civo na hii nicio andu malea lakini no cio nzeo kindu chambe uvo mo ne bonzia baugo muyu ne bonzia kindu chambe mundu amina kutwawa na wamina kutwana ndoni cioleka na ni lazima wambe witikile kutia ndo imwe wambe wekane na ila kwendania na andu matema muika waku etha ni wamina na kutwawa eitu onetha muyuga andu lakini maundu maku manyayu tima wetu ni matuye kama kibeti unaona nacho kibeti nikisubia musie wacho na kibeti ni kithiana chance kana mwanya munene muno wa kwaka musie kana kuomboa unaona haya na kuwe we mutumia ila wamina na kutwana amba kwikulia okay wamina na kutwana ni wailete kumanya majukumu maku ni meba thine wa musie nundu kimwe kiutuma mitwano yanangika ni mundu kulea kumanya majukumu make ni meba thine wa ula mutwano last time baby ndaneiba na naisi ati serikali oyitui ni minister na ungamia Asia no kwike amwea wako cia mundu mwandike ni serikali kana mubeani umwe wa polisi maili kama nuona nazi kutwana ku ona maundu ala tukwiwa mena uya muno maundu ala make kwikika mai kwikika ni kwithia mundu nutwa iye mundu longi ende mekika ni kwithia ala majukumu ma mutwano mayudhu kumwa kana maikwikwa kwanza ela ya ile nundu kindu chambe wona wamina kutwana kibeti chaku ona ebinda yatene ngaiwe mwene anena na ne mwane be bandu anenie na Mose na mwea ela mwetu othikaoni muikathi na mundu unatwanie mituki atamite kwikala na muka mwaka mwima ezo Biblia ezo ne bebereko ne Biblia nundu mundu ila wethi kaoni kiliko chake kiyithi wabala kaoni kiketha ku ya Mose kikethe wakula nundu ndanambo kola kilona manza nundu kaingi mundume o manda kiveti ethe o manda andu nando maimanda wa nesimbi andu ni mwe kukwatania mutea nuona mwe wambe kukwatania mutea mumanyane kinzini naweza kukwatania we kwaza na ndu isa kukwatania we kwasa nuona andu ni mailite mamina kutwana onetha mundu na kiuni cho ndonya ona kuthuthia serikali wona etha mundu ni mwandike kwa ngelekano etha mundu ni mwalimu na watu hawa ni mwalimu kana watu hawa ni musikali
serikali ni mandenzia siondo andu amatonya kuthengeanea mona naye kaingi ni kana mamanyiane umweti kutuma Somalia naongea itua na ko Kiambu yu mutwano ele mutwano yutwe ai mutwana suo one mutumiano kwenda kasi yoke weani na mutwano no impia yu baine thiwa naila nola mwanya wa andu kumanyianea baine thiwa nola mwanya wa andu kumanyana kinzini umanye nguthata ni thata ata nundu ila cia mbesi na atumia mukwata na sieta wandu ndo cia mukuano nuona lakini babe na ni wisi teka no matukwa ibinda ya tene andu mwitu otwa wa ndethi aesi kindu kita wa mundu ume ndethi aesi oka kuvundiswa nuona na yu nienda wone obundisia kana ka nasari nienda wose kana ka nasari okwenda okabundisia kwandika haya mundu ume ailioto kuma mbakwiwa bandu makwamba otawa makwewa kwika wona na kwika wona na teku mwetu atwawa naoka vale ya kuona ni dalili ya kana vale ya kuoneka dalili ya kana uwe virgin kana ya mwetu otungwa onengano atungwe ngola mutwano okwikata uithele labu nundu onania mundu na watwawa nikilala lakini matuko aba ikendo cha muthemba yuma undu matuko ala tui andu ni mabendo kana ebinda nicho cha thogi na nitukwitikila kana ne mitandao ni tha yete thina muno andu ni makalatie maundu muno na nundu wako kalata kwa twetikila kwika leo undu kwikata undu kwili indi andu matagwe oguo ni kana mamanye bala mabiticie ni kana matate oboya ngai asisi tusisi kana ni tusioka mubangone wa ngai nundu mubango wa ngai watigyu na pastor bokwa mitandao kuna nene no thane yemwe isangite ndene wa mitane so nondo wesa ithia simu isi okie kila mundu esimoni yake ne saasi okoma lakini wewe city ni wena simu wendese maundu maguku ni thasi isangia nazo kwanza be andu matwani na Facebook okwithia mami ni ya maundu monthe katika mitandao meka kuka twaze thane mundu mogeka kuma Mombasa oke masaku kwa mundu ume na no yune mami ni ya mitandao ni mundu ndao no longi majate aba mavisa kwa mavisa na yunda kika ya mwisho na nundu umwe na uo ubalo chano kana mina mitwano ukwithe ya mundu la utwa kana mundu la ukutwa akukuya mutandaoni akuona maybe ngulubu niyo ito hadewa sia WhatsApp ona sola yuona ndana kwati ati andwa mwikalo wo wili atakula ko mundu ni mundu wa muthemba mwa yuwe ne obisa na niko chat teku niko chat ona maingu nena imwe kwa imwe simone anga no ko chat mami na ko chat kwepoka you know twa mundu kana otwawe ni mundu unesi ni mundu nena withie ni bubu na no mini yako yake hapo katika mtandao unaona woko kwithia mundu ni bubu kana mundu no bombuta na maybe maisha ni maku nduna banga ndo na kendo cha muthembozo ndikwazi alama bombuta kana bubu tiano lakini mwe mubangone waku kathiwe ni wawende na ko chat mundu no nena nake ni wakutembele kana we ni wa mutembele kwake ni wese umetava ni wese kwa ni wese umo wake ona be andu angi meutwa iwa nyumbani siene niona nundu wewe ikalabasa na ila watu akuthokwa maybe wathokwe nyumba ya munyanya wao na yu maisha ni maku utwa utamania maybe kutwa wane mundu wina musimu seo musie maybe wina carpet yu woka yambe na wewa baani bokwakwa ndunamba kuchunguza at least we mine chumwa kimwe kana siumwa ile wambe omanyenesa baani kwake ata nateka babe bangi yu atoja kwitha atiwe nyumba ni mundu athirifu mbekalilasia nyumba nake amanya mwanya ni bongo manthe ya chau ni bongo manthe ya kibeti
yu okwatwa ni lati yu ela mundu ukaamua kwa bahati muthuku maybe mwende na ndo isu nundu mitwano yutwe ni kutwano na otondu na kutabia ni kutwano wa wananziani kutwano wa mitandaoni kwa bahati muthuku ukesa mwitu akesa kuitaba na kosa atwa ya kwa mwane na thiu kwa ula mundu ume bau ambonicie ni bonathi na yu o indi wathame yabo mwene nyumba ako ka o mu malucha mucio ko thi kwa mwanake ukwithia mwanake ona ndaka akoma akisumbane ila wenuka yu o mu mutwano o musingi wawo ni wathokoeka ku ni kana mitandao ni gusange ando kutiana ni kuchange ando kutiana matwanite twanze kwangelekanyo kati ukiwaze wete kwangela ukalita miaka 16 ndeni wa mutwano kuyangimwe kalita na miaka miongo ili na inde biko viki abandu wesa ithi andu asu ni matani cia kino cha muthembo zina kitonyo theni kwa no andu amekalita bagu miaka miongo ili na mayoka maitani cia kindu kimwe utathoketie uthuku ndu isoko mantha mundu ni wothoka cia undu ula uthuku na ona teko ndo wa mitandao na ba na kwe ati kindu kila kitonya ku cause maundu mako balania mutwano kimwe ni kulea kuaminiana kila kingi no ubungu kwangelekana mundu akethia anakwendete muno akeminea na akuka akwelewa kana no mukenga mundu su no kumena muno na kosa atwa ya kwanza akesa kwithia no na mukengete kiwango kiulu no wasia ni wasia mwikio naona akosia mwikio naku no kwithia nake ni wenda kwi andu menda muno kwivanisia na kwivanisia na kwene kuthuku haya kila kingi kwaniwa na kila winacho na kusauvia kila winacho etha nukwenda kibeti chaku kikale ibeti la ingi utamania kana wona asi kisauvie unaona kisauvie no kikale useo kikale kwenda kila unaona haya etha nukwenda nake mutumia waku kala nesa musuvie etha ni kuya musuvie kwa kuya unaona etha ni wene nukulaka mwikile wangu kana ngwandi ukunwa basi mukunie ngwa basi etha wa na nuso sa ingi nayo kusisia ndo ila mundu kutembea nacio siku ya hata na teka kuutabia kana yani ndo ila utembea nacio siku tabasi hata etha ni wona misio miseo alo makuli ati mwika hata ni kana misie yenyu ili wa isauvita muthembo unaona nundu kindu chambe andu meuka makule ya kusuvia kindu kilacho na moli kwa tamani ila sisuvitwe nangi ukona kibeti kana mundu ume o tamani kibeti cha mundu ungi na kiyu kyo balabala yu ba divorce yu ukwithia mundu ume nukutamani kibeti cha mundu ungi na tondu ukutamani kibeti cha mundu ungi kibeti kichake onatonya kwithia na akitwa iyo mwe muthelu unaona lakini ni chau ukwikulia ni chau kite ba kibetini kiki bala bangi akule akumanya kana no kusuvia mutumia ni kusuvi wo suvia wa kibeti nacho kika kusuviwa ni kana maundu makwikata mayaela kusuvia ni kwibata muno na kuthukuma mundu kuthukuma majukumu make tukatwike andwala kilebinda ni muno ni muwau aya to bawi twase andu ne matane cia ni mume na mundu mukane matane cia mundu ketha aila wikalevinda yana atanike ndake kile kitu ku move on etha ni mundu ume thaise ya watu anana etha ni mundu makaise ya nake ni watu hao
thini wa Biblia ebuku yetawa ya kutongelelwa kwa meyao miongo eli na nyanya muswa wa miongo etatu ya sia nundu wa kulea kwewa nundu wa kulea kwewa ukeva cia kiveti na mundu umeonge akamanyana na jokemwe iya ona thini we ya ebuku ya Hosea Hosea kilungu cha katatu na Hosea nene wane ngai wathiuka mwende mundu mukaungi na mwende muno tondu nyene mendete ana Maisraeli ona kau ni mathaitha ngai ingi na Hosea maandiko matu ya na athi mwenda mundu muka kwanza we ndo na mundu umeongi we ndo na mundu umeongi yetwa ndo na masiasia na ile nienda kwa siata ila wale akwiwa wasia wangai ve maundu amwe methoka cia kana malika automatically nundu mundu ume kitumi cha ngai ombea mundu ume mundu muka maandiko mangai matu ya kana nikusisia wasiisie ona mundu ile kupungukiwa unaona ona cheba mundu wimakie mundu weka lonely unaona na amwiwe atei amwiwe atei kula kumaanisha ngai ni wendete chao ni wendete andu make na ngai ndenda mundu wake othina na nundu tumbitwe na kitulia cha ngai by chance kana by vacance ya mundu ume kwikala eweka thini wa maandiko thini we buku ya wa Korintho ya siati na ni kuondu wa tamaa cia mwe kwa sababu ya zina ni heri mtu awe na mume wake na mwingine awe na mke wake na kila mmoja atimishie kila umwe anesie ula ungi mabata make monze mutwano na makwazi ndetwezi kwazi ati na maundu asu nimekawe kila evinda mekawe kila cheu kila evinda yunenda wone ba kila kiukwana ngamisi na wakwethe andu maikwelewa kusuvia sindu cio etha ngaiwe maandiko mangai nimekwasia maundu mana ma mutwano maniswe kila evinda na tekuba alanzi muso wa katano mina na kwasia ati ni wa Korintho wa mbe mwanza mwanza muso wa katano wasia ati maundu matukwala mutailite kwithia muumeka no mithanyela mubathite ni kuondo wa kuvoya niwona haya kila kingi mbethwe na makwate ya neo na maandiko makuka kumina na ati na indi etha ni mwibathite muthanyosu wa kuvoya withe we wa kuvoya siokeanie ingi ni kana setani ndakamutate kwa une joki tumingwasia serikali ni ailite kusisia maundu wise ithia ni aete kiveti etha ni mesine sana ni soma Biblia kiveti na mume mailite kwitha meba kwapa maele wikala basa etha mundu ni musikali na kibeti chake ni mwalimu etha maandikitwe ni government ni mamanthiwe kula kuthengea ni etha ni skulu ye bakubi na polisi ye bakubi ni kana twanisie miao ya ngai kwasia maundu kila umwe anisie ulonge mabata make nundu ngai akumbia mundu mutethesia ndamumbia mutethesia wa kwenda kutethesia wia wa kusimba ve majukumu alama ake mundu kwoko unengetwe ni kana kukwate nona itho ni kana ikuone tiza sawa kutuo tiza sawa kuo niche ukiubata manguthala angi mathukumithwa mawia mamo kwa ivinda ila yailite ila ukwiwa atumia mokwata ciana nini kana mokoma na eitu mawia ni kwithia atie wa
mwetu awe ya maybe we athukuma night shift baiba andu me ukoma ne yanamuka na wo mwe no biobie nundu mundu no mone lazima mwe wake ubio nundu mundu no mundu mundu ni mundu na maundu amombitwe ni ngai mekwe tisa sawa na yuno wabikewa nebinda mwe wake ni wasamuka kibeti chake kibasa teku ni mabitukanie biu nundu kibeti kithukuma muthenya mutumia no tuko kwa hiyo atiyewe mwetu awe aba atiyewe mwetu awe aba yuna ke mundu nundu ni mundu etha setani atatie Yesu na ni mwana wa Ngai no mundu motatu aiki mundu no kutatwa nundu yu etha mwetu wabea ni wone ngiwe mwanya wa kuthi kwalania kitanda kubwangwa ngulika bedroom twebetukana na mwetu wabea na namusisia umbo wake no la wake beti chakwa nwene okay tamuthuko muwanga inundu ti andu monthe athuko mangai batu inena na enenzi elo elima Mutongo TV ti andu monze athuko mangai matonya kuelewa na kwithiwa na athuko mangai na andu nwisi saingi andu mona ti alaika ona ebida ya Sodoma na Gomora ila yabe basua niki ye mubango wa alaika na andu ma Sodoma makwenda kukoma na alaika mangai nibona nibo mwaki wokelelie nienda kwasiata mundu ni mundu na mundu ni wailite kunengwe hakila yake ni kana mutwano wiki hata wikalenesa haya kila kingi ni wailite kumanyakana kibeti kiki kuma kwo kiyauma kwo nundu wako cia leuada kono no waisa pone waisa na tekwetonya kwithi aisa nesa na akanywa nesa nuona kibeti kicha umie kwo kina mayo 32 choka kwaku nundu bekila chona kana chonete nzini wa kiteke kwata kwo kiteke kwata bauko nundu bauko bei na mwitu ainya bei na mabrother make lakini nundu mayeye mamwanesi apata umwetu na niwo very important na nibo onakuwe mwene te katiba tosu onaku ndwithia wibo withia weka lobu kwenyu na etu nyama ndwithia weka liye bau weka la umite ba na wiyozu niwo wako niwe ni au na mwenyu ni kana okoneka ukethe wa wibo niwona kube majukumu maname bata muno na majukumu asu nimo manangite mitwano nundu wakulea kwaniswa tei ukathuma ng'ombe kwitu risi ni Kikuyu nye nzia yetu Kikuyuni na ukaleo thuma ng'ombe omimine yia no ndakika nini ukuigwa yambe ya kwania nundu ni kuthinga ni ila jeo ila yia kwa mutumio etha no kwenda mutumia waku aluma muci mwiloeli etha wikibeti wiloelete kisesa ki cha Mutongo nienda umanyekana wenda mutumia waku aluma muci kiu kio muthenia kitile kiole etha ni mundu usu mweke maundu ala mamwailite na akuetha we mutumia no chuku kibeti chaku maybe ni kiuthibala ndwikale ndukinengelie kila gikwenda okay nigana zithia mutano no ende yani kana withia mutwano ni wa mesia munyu nesa yani ni wa kwata munyu ula wailite nundu wapunguka liwe kako cha musamo na Biblia yetu ya ati ndwise ando we masoma Biblia kwizila tumiswa twa yulu munyu wona wosia musamo wikata wikakwikwa ndwithiana bata ingi kwa umutumia waku akesa kutwika ndena musamo baune bokea setani akwembe ya kuthio maana kula kwina musamo okay aya nende mwena muzeze ni ndeni wa onena ni ana netwende na kilungu ni saa ili na ndatika miongo ina na itano twina ndatika 15 ese ya nitwa minukile na kenda wene kulio yulu wa onena nya witu no wesele kwisila mitandao ni jetu ndeni wa Facebook ni Mutongo TV na ndeni wa namba yotuma ni mukuve ni ile 392323915 na namba esu bayindevi kana baikendo wetlo wa mikiara kutuma utumani wa gungalekone esu ndisi wa ku pastor ndiba bikaba ndo esa hivi yani mwatani sia na twase mundu ume kwangelekana no naendete mundu mukosu muno na no kwemwa ni kulwa
ni kibeti chake ni matanisi kana kulia kwa accept kana kweli baane kemelera ne batanisia mundu wa muthembo ucio tono moteli hata nondo ni aingi muno matanisie indi ne we mwene kulwa pyu ni muka wake kana mume wake undu wa kulwa kana kwema kulwa kimwe niwe ne mundu wendo wa yuba kwema kulwa imanisha no aemekulwa nundu wa maundu eli kwithia kibeti kiki na ndie akiendete indi kibeti nicho kinamukolie unaona nundu wona akwema kulwa makulwa ni kuondu wengo yake nukiendete kikulaki nukiendete na ounogo ona akamele ya maili nye ninikomanite na aka meundabie ni matiwe na umemo na ngoyo iwa oyendete makasio kanwa ona kau meedukesia mewane watwanie lakini mo metelete ongai akabindu akiliko ne kanatwawe lakini ninawoni we kibathukanio na mundu wa muthemba ucio ila maandiko manga imekwasia kikuo na ulalai niwo waete mutanisio kana divorce bai kindu kingi ethe mutumia waku nutwanie tayari ni walala wewe na mwanya wako twawa na ekakwetela ekakuyova na jambo hiyo twawe ethe na mundu ukukulia twawa nundu yuba mundu la nutulie mwiya wachau wa Biblia lakini pamweno be maundu manana moto ailite kusisia nundu be maundu manzi meusukuma mitwano ikwanangika maundu manzi ma muthemba wiba tinye naandikite lakini Biblia ni mbandike ya kana kuya numeta wagoi na goiwe awoni kwananga yu bau ne babalikela kindu kita wakuboya tuboya ngai ni kana abindwe indi etha mundu ni watwanie kindu kiwa ilete ni kulwa na nzeo ya kulwa ni kwamba kwetekela kana mundu ucu ndauka kwaku na muyasiane wetiwo muyasiane ni kuka wokie na wokie mundu muima mwakomana aya mbirikile ni some matumani ma enende na nienda pastor with education ngendo ise na masungia on there wambe asia pastor mundu atonya umanya atakana mundu ula winake niwe ukautwa ni kwati asia kuraze bindela mwende na dating aya tunosongia aya ungi asia mutongoi ngethesie pastor Zakaria na mota umenyu ni maseo muno ngai na mwathime ni mutuko ndemi kuma mbioni aya ngulile pastor nitonya kwithiwa west ngulile pastor notonya kwithiwa we studio no yuma saa inya cia utuko na ile kwekana na wia usu nondo wangelekanio ni Titus kuma kiti ni kwa ati asia ikwangelekanio ya rate kuma studio yuma utuko wa ile kana na wia usu nondo beka mo ize mutumia kwa utuko ukawia kaupia no songia aya ungi ene kulia aiti Mutongo TV mwamukia ata ithitwa amukie nesa ni Alex Malose cheni kauma niki watu akifetike na siana kivika vandu okwithia kina uneni wanai watu akifetike na siana weza ithia ni javika vandu kiambi onena nai isune kulia katatu aya ikulia kana nikenda ngonenge mwanyo sungi hai Erastus na pastor ikulia kwa ni ngalikoni ya mundume inya na 8 inya ma mutumia wakwa no machangie ithi eli kwemanwa ite mutumia wakwa kumedhukesia munombe wakwa kana in a certain situation anasaidi na wao than me hata kama ukweli ni wao wako na makosa afadhali asaidi na wao asiwakose is this fair mwikali saika Nairobi uwe na makulio ana wailo songia pastor okay ni mubea mwilo eli nundu wa ikulio yako kwe kana mbe ni sungio wanena yulu wa utuku wa utuku be bandu wangita nundu nini wetie utuku yue maundu ma mutwano
mayende yasua o utuko weguoka maundu ma mutwano ni utuko na muthenya kwa uno wethiwe we shift yo tuko lakini umanya be majukumu maku utanaterie binda yeu uneiwe yani kwa uno wailete kumanthe ya kibeti chaku mwanya na ukwandikwa kibeti ki kana wethie ukitwa ni chethi wewe yani kwa uni kisi kana ni winuka masasu twitwa nene yake ukona mutumia ndanenukanga utuko ndanaselewa na ni wali koselewa na ndekwenda kukuelesia kulawi niwe sebe kinu kimwe mo andu molawa kibeti cha mundu kibata muno na ni cha bata muno maishani mako nundu kibeti chaku ukeso kwatwa ni thina be bandu utakitwa ni mwetu wa mwenyu na be bandu na ikulyo yuni enda kuyikwatanesia na yu be bandu be undu utonyowa no kwithia mwetu wa mwenyu ndakuthambia be bandu utakubika lakini kibeti chaku no kikubike na mutumia wa mundu nake bata muno nundu mutumia wa mundu ila maandiko manga ime utoya kana matwikie kindu kimwe ni kumaanisha mundu bai siri yaku utailete kwithia ala kwithia ese kila kindu ailete kwithia ese kila kindu na ilo koona mutumia ukuvitha kibeti chake maundu make kana kibeti kio vitha mutumia kana wona kwanza simu hii ilo koona kibeti mutumia no kwenda kuona hii kibeti chako ni cha ukikwika wone lea na simu na yume thina yambe yakuma mayaza simu yakwa ni yakwa yu simu ni yaku yu either simu yaku ni yaku no bo veuma kana kani kakwa na kani ka wona we tata kwikia mubaka wa mali yaku ni wathokia thina kwa aya pastor ndo amasaso ngionongi ukwaze mutumia wake kusaidi muno na asia we mutumia we bandu we utwanite ila watwana kibeti chaku nienda we kulia ati watwana muthenyola watwanie kibeti chaku cha wakitwaye mwitu wa mwenyu kana wakitwaye mwenyu Biblia yasia mwana ke akati yasia mwitu akati yasia makoka makwatanwe matuike kindu kiba kimwe kwa uere mwatuika kindu kimwe angi na ndwese beya mwitu ainyana mundu mabangani momese kusubia mwana ainya kibeti kusubia tiko sisi akathi usene saziana na choka saziana kwanza kibeti kikonwa kani kisubia wa niguo wakinenge demand niguo wakinenge material mako manda kisubia wa nicho kibeti nikinengwe uthasio mutumia na anengwe uthasio na nundu we niwe wese kila chatumia twawa naku niwe wese kila chatumia otwana so we mutwano wenyu na ndawa no kunenge mundu ulonge ndawa yake aya kiu no matabize wa masiokelela na mathingilela na kiono kwase yulu wa kibeti cha twawa kina ciana nikieta oneni wana kimecho ethe we musiei ethe we ithe wa kana ithe we watwa kibeti kina ciana hii nisikuoneka o street kana o siosa ta ciana cia kokwa nacio kibeti no kiukirwe nundu wa kwenda onena nai na kuwe kibeti etha ni wete kilwa wina ciana woka wathokwa mucii na ciana itikila kana uone we mutumia waku na uone we ithe wa ciana ciaku na cieza kwitwa cia ithiongi etha cie bau kwake bau kwenyu nundu be kwa kumani kwa matu ya kibeti kibo yani kibeti kibo ni kuondo wa mutumia ende mutumia ndebo ni kuondo wa kibeti kwau mutumia ni wotwana aya babe na mokoli yangi nikenda izeli atwa aminu kililia moni ni Mutongo TV kedia Pastor Zakaria na umwe thank you very much when ngai o mutumite mutwano wakwa wesa uthela ni Sylvester John from Mwigwani mwingi. Good morning pastor. Wakitie kibeti kana mutumia akilala no sio ukamwekea ni Daniel Nzinga kalama. Beki naisie ni twano ni kwa nango oitwe ni kwa nango ni maundu maingi. Ni wailete kwa mbosisi ya mundu wa mwiwa owetwa wa mukwata ingi nateka kumukwata ingi nuambite okasisi ya maisha maku maende hata nundu nutonya kwitha bena musingi
muthuku kana kithembe o kithuku kimusukumite kwika kini kana mutwano ubalane kindu chambe kubosia ni kuseo kana kunenga ne first aid ni kuseo na mbe wa kubosia you know seo kwamba kuchunguza mbe wako saa toa ya kumutue ya nini kumutunga kwa ainundu ni wa mukwata ambao sisi ni chao chako si maundu anundu no wethi wakwa akwatwa na lazima na ndo asienda na akwatwa nundu yu te ukethia ni mundu ni mukola ya mundu yukie na yako na nyumba na yalikae yamo ya wona waweta ni ngukweka kina ki kwa hiyo bosi siembe wako ambotho ima aya bebe kule bauta na asungia ino ya umanyata kana mundu la mwende na ku date no woka mutwa kana meko make na meko yuba aidha ni ku date ana mu date ana muikakalate kwamba kwa nesia mabata ama kimwe amba mbomu kinye eda wona ni moma mutongoe tie muno na maundu alo kwenda mutetheanisia mekando na maundu amamwe wone maundu asunda kwati lakini target yake enda tu mukomane bandu banani kana mwanesie maundu mamwe isobe umanyaba ubebe na aya babe ungi kwa nini watu wengi huenda nje? Ni kwa sababu ya kutoridhika, kwa sababu haumushibishi ndio mazi ane tomo na yeye tomo tito nasi ya ng'ombe wa leo midhumo mimine yia udhumenesa yani kudhumanesa kama ni kumekama yeye ethele piu kama nesa ethele piu wona wa kama nesa ethele itwa akba thikwikata na kuko withwo mimine ya masabu mwa ko thina munene ibau thina munene thina tie tomo ni kukwatanga otia lakini mahazia aume weondo mope toza hivi mundu ume paikindo ona kuuma endano kabange ilikuwa udhauka game nesa muthaukirie game nesa kwata balabata kwata wali ukwate nesa na maundu maketha mesawa haya ni kwati kufikia bau rawe kutune wewa na inde pasa time ile nondo amasa nena ndo cia muthia unene na mwene ndi unene na andu ala be mitwano ni na alama kwenda olika mitwano ni nondo alama kwenda olika mitwano no makwenda maota pia nye ondomwe onokalika katika YouTube yako kandika PST karaoke nukwethe ambathi cia kwa ila ninite be wathi weta wa kipenzi kipenzi ethia yomanisha kotane ya kipenzi chaku kana mundu la mwatwatanwa nake na ni kana tusubie maundu ma mutwano misiene yaitu ethukia nisiei mundu na ula ungi na ndukende ndeto cia kwiwa nena kindu we no kuse wacho na etha mundu akoka kutabia nzuko cia kibeti chaku kana cia mutumia waku manyande ukwendea nesa na wenda kumanya kana ni cia uo mwiye ukatuthi ukandabi cia kwiwa withia wasobe ya mucie waku kwaka mucie ni kwaku we mutumia na kibeti chaku mwiyeli muikethe we na kindu kitabo bungu ithe waina uwasi na muikenda mutimkatwike andu makwe andu ala menda na ni kuondo wa kila mundu winacho enda mutumia waku kindu na ate kindu enda kibeti chaku kindu na kite kindu kende muno na kisaubie kikale ondo we wendete kiwe nacho no kikale cha usu ungi utamani vaike bathukanio chako na PK sindu isu sio ndene sukali bayo kibathakanisa chao ko na PK kuzi ndizi no ndomwe isio ndene sukali sio ndene sukali aya pasa tu minukilia nondo inese kuyando makuiye wa studio kugwito modo tumuziane tukwema no muno no nese bauno be ando kwenda tumuzi tumineyu ko la ka mugongo numite nimeloela kisese kicha mutongo TV na nandu mende yagwe muno nikisese kiye kane makethie kuma matiwa mbaki andelo wa mulonzi aite kulwa ni my brother na akewita wa Paulo mburu ngwata muno we ungwatila muno we ane wangai na nini namanyie kana kisese kiye nikioneka ona ngaliko cia Murang'a na kulethanga na Mombasa na nitumwikwatie ingai
na twisubiane na ithembe onzoku nyenda banacia yulu wa kwananga ithembe onzoku wona twamina kumia ithembe onzoku maundu ni methi wa mesa wa kila kikubata kukwata mundu nesa maundu makwaniwa ukaona wona chamina kwibetanga maundu makaila aya no amina ngai wa mumwa na mwathime na ukethi okwenda counseling kana ndeto ciakwa kunena imwe kwemwe ondwose namba yakwa 0721 166 810 0721 166 810 wenda kuboewa wenda otabwa ndeto cia kwaka mucie kutungiane wa mucie wambita ngoka onetha ni bau kwaku aya kanso motomadi ma Facebook mituki sivugene aseno sese ni movya muno mbeni muimi hello Mutongo TV maume nisemenyu ni masio nditwanete lakini ninasoma okendo maundu ma mutwano maile kwikwa ikila ivinda ngainda umba mundu mukakotelesya mundu ume kusimba munda wa Edeni ni movya muno pastor usuni mbeni muimi mwisukuwe wakalenga mfomo kabisa nengalokosya thikana inde mutambo wa kingoti asya ende nivyo ko pastor ni movya muno ndo akuka ndeni wa kilungu cha umonde wabikiana kwa ile kilungu kino cha muka twane na ulwa mitwano ulwa divorce na separation kwa sikete kama uongo makedi muno ningo maka na wemea maende kala mitambo ni ya Mutongo TV nondo no yongo atanyo ya mukamba aya nakumosese ne muvya nondo wa kupata mwanya wa kuna kwelo la kilungu cha umundi kiokoni bala twedwa nake Pastor Zakaria Murioki ulota banasiane kanisa yimwe kuya kama uongo Gospel Center Aresa and Shine Gospel Center ni kuyaka muwongo mwingi ya Yolo County ni ya kitu na kwani twarasa sikithuku anzomo twithiana mwendoni wa saa muonza ndeni wa Vilingi wa Mauvoo manjethikila cha kitika muthenyani wa umuthi kilunguni nethiwa ni kwatie Faith Mackenzie wa Mutunga kwa oyu tiwanesa inu ni Mutongo TV. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata